Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bata maru iba pau Jibam jila ta makhatana pamdaba thodok thoktana ba security force na mikup na hum singna leidi Tengnopal jila ki More police station ki manung channa leiba Jawahar Navodaya Vidyalay ngarang numidang masak khangdaba singna mai thatoklam le BJP lusingpa Pema Khandu Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri oina ngasi wasak lokre amishung 19 chuba Lok Sabha ki ahanba mifam tha sigi kunmari tagi haurakani Jibam jila ta makhatana pamdaba thodok thoktana ba security force singna mikup na hum singna leidi Yimlo nariba Assam police na Assam amasung Manipur galona bamapam singda patrolling chatpagi thabak chathari ekhogi pawmina hai jila asita hojik oirakliba tangdu leita daba phibam asina maram oiduna hojik phawpada relief camp tare thangdokle haukiba nongmanini asida ka hena pamdaba thodok thokpagi pawleite PIC Mantri Laisangtem Susindro Nangarang Jila Asida Satuna Irang na Sokalaba Dilip Kem Singda Ladiba Mio Singa Unaki Kokomaki Coordinator Tokjom Samarendra na Lusingba Mio Nipana Saba Mihut Gangbo Amasu Jila Asida Satuna Irang na Sokalaba Mio Singa Unatuna Wadiwatai Sanakre Jila Asida Ladiba District Hospital ki Awat Paladiba Sing Sarkana Atuba Matamda Mideng Changbi Hoinasu Lup Asigi Coordinator na Sarkada Afil Tori Amarumda hojik Jiribam jila ta oiriba santi raksagi phibam asina maram oiduna Jiribam Imphal lambida chathok chasinda akiba pokpadagi malyawba gari kaya Jiribam da panduna leidi masina maram oiraga driver amadi handyman ching ana ayek yawrukpaga loinana kudong sataba kaya mayoknari haidi Manipur da hojik thokliba irang asina maram oiduna lanjinarakpadagi tongan ba mafam singda leiriba miyoi singna makhoigi lamgi agupa marol thasigi 19 phawbada thajilaknaba Bishnupur amasung Kaksingi Deputy Commissioner singna kangalakli Jila sing asigi lanjinariba miyoi singna makhoigi lamgi agupa marol madi leinaba DC office singda pisilakadabani masi Supreme Court ki hukum amagi matung ina lam singbo ngak senabagi tamak khankiba Gita Mittal Committee na mifam ama pangthokluba matungda waribasi laukibani Tengnopal jila ki More police station ki manung chana leiba Timino village leiba Jawahar Navodaya Vidyalay ngarang numidang sakhangdaba singna mai thadoklamle thaudu atu ngarang numidang pung 9 makhairom Tarakpa adwaida thokibani thaudu atu da asopan amadi misimina thokpagi pauti leite Manipur da ain kaina jangchilakpa Myanmar macha kuntha 9 makhoigi maramda thindokre Raijagi Home Bibaki Commissioner Debas Dabalna thokpa cherol amana hai angang 13 yauna Myanmar macha kuntha 9 adu Manipur gi More da leiba integrated checkpost ki khutangda thindokibani Makhoibu Bharat ki immigration officer singna Myanmar authorities da tek takai tana kuchinaki madigi mamangda atopa Myanmar macha kuntha 9 amachu haukiba me anida thindokibani Security force net tungan bala lulub ani ki miyoi hum pare makhoi adidi Pripak Pro gi miyoi ani amadi KYKL ki amani Manipur da santi raksa gi phibam hena phagal hanabagi damak security force na sing amadi tampaka taina ba mafam sing amasung kahina khudong thiba ya ba mafam sing da thihumba ki thabak laptana sathari Kaubru lekha laifam kanba lupna irup lupagi thauram sekmai tudel dang asi ayuki pung 9 dagi nungtil pung ama phawba pangthukli tharumasi Kaubru lekha da leba laifam da pangthukani tauram ba du hauji oiriba raija sigi phibam asina maram oiraga sekmai tudel da pangthukna ba lepkibani Mizoram ki Saitwal jila da security force na Myanmar macha ani dagi yamlaba heroin powder kilogram ani hena fare Mizoram Police Special Narcotics Police Station amasung Assam Rifles ki apunba kangbu amana makhoibu ngarang phakibani makhoi ani gi mathakta case ama lokhatuna makhatana thijinbagi tabak sathari tabiriba pawasi Akasbani Imphal dakini BJP lusingba Pema Khandu Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri oina ngasi wasak lokre Sri Pema Khandu bu Rajapal Lieutenant General KP Patnaik na wasak lokhi thoramda Griha Mantri Amit Shah Hakchel Mantri JP Nadda amasung atai lusingba kaya saruk yakhi 19 chuba Lok Sabha ki ahanba mifam tha sigi kunmari tagi huragani mifam manungda nauna karaklaba sadasya singi wasak loba amasung Lok Sabha ki adhyaksh khanbagi mikhal pangtokani Mifam asigi manungda Rashtrapati Draupadi Murmu na Rajya Sabha amasung Lok Sabha gi apunba mifamda wangangani madugi tungda Rashtrapati gi warol adu sabha da khanagani
राज्य सभा की मीफम था असगी कुंतरेट की होगनी अदुगा संसद की मीफम मथंग तागी अहुमदा लोइसिनगनी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना सोशल मीडिया दे थागतपा पोस्ट अमदा हाई लेबाग असगी मियामना खलकलबा सभा की सदस्यसिंगना जाति असगी दमक थबक कया पाइखतकदबनी मांगना हाई संसद हाइबसी भारत की मियोय कोटी सामनी फुगी अनिंगबा अपांबा फंगहनबा वाखनफम अमसुंग तानफम ओरिबनी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नंगसी पीएम श्री टूरिस्ट एयर सर्विस हौदोखरे मसिना लम कोइबा याबा मफमसिंग इराय लाइना छमनाहनबा ngamlagani ngasi ahuba numita मुख्यमंत्री ना राजबोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भोपाल तकी जबलपुर योगदबा फ्लाइट लमथाखी सर्विस असिना राज्य की तोंगान बा शहर निपान फाउनाहनगनी शहर सिंह अदुदी भोपाल इंदौर जबलपुर रेवा उज्जैन ग्वालियर सिंगरौली अमसुंग खजुराहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi इटली की दमक न्यू दिल्ली थादोकलगनी लेबाग अदुगी अपुलियादा हयंग पांगथोकदबा G7 की मिफमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरुक यागनी हिरुमसी के मरी लेनना ngarang न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कात्रा ना हाई खोंगचत असि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अहुमलक सुबो ओइना प्रधानमंत्री हेक ओइरकपदगी हंदकी असिना लेबाग असि वांगमदे चटपा प्रधानमंत्री की आनबा खोंगचतनी मिफम अदुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मालेमगी तोंगान लेबाक सिंगे लुचिंग बसिंग उन्नदुना हिरम कयादा वफम कया खनगनी मिफम असिदा लेबाक असिना सरुक याबा असि हंदकी असि थारगा 13 रक सुरे अदुगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओइना 5 रक सुबनी पौमिसिंग हंगबा वहांग अमगी पौखुमदा फॉरेन सेक्रेटरी विनय कात्रा ना हाई स्विट्जरलैंड पांगथोकदबा यूक्रेन पीस समिट असु भारत सरुक यागनी पनबयाय समिट असिदा लेबाक 30 रोम सरुक यागनी मपान थौरम मंत्रालय ने हारी कुवैत की मनगबदा सिनमीसिंग नमना लेबा युम अमा मैसागलकपदा भारत मचा निपु सिरे मियोय यांखै रोमना असो ओपन नंगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थौदो असगी मतंगदा खननबा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा प्रधानमंत्री ना लेखिद्रबा मियोयसिंगदा लुपा लाख अनि की खेतीपुरन पीनबसो मिफम अदुना वारिप लौखी मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना कुवैत की लेबाग अदुगी मपान थौरम मंत्री अब्दुल्ला अली गसु थौदो असगी मतंगदा वारि सनखरे मिजोरम दा निमित निनी की ओइबा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ngsidagi आइजोल दा हुरगनी कॉन्क्लेव असigi वखलुंदी नाहासिंग बुसाना खोनबदा हेना थवा यौसिल हंतुना मसामौ फबा तिनजंग काइजंग दबा नाहा अमम ओहेनबनी कॉन्क्लेव असि मुख्यमंत्री लालदु होमान हौदोकनी हौदोबगी थौरमदा मणिपुर की स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोंथौजम असम के स्पोर्ट्स मंत्री नंदिता गार्लोसा मेघालय के स्पोर्ट्स मंत्री अमदी अतै ऑफिशियल कयासु सरुक यागनी बिजन लिसिंग अनि कुंठा तरुकी कॉन्क्लेव असि नाहासिंगपु साना खोनबगी लमदा हेना पुनिंग थौगतबा अमसुंग इंग्लिसिंग अनि कुंठा तरुकता पांगथोकदौरिबा ओलंपिक गेम्स सानरोइसिंग हेना सरुक याबा ngamhanabagi pandamda पांगथोकपनी उत्तर प्रदेश के अयोध्या पांगथोकिबा इहान हानबा इंटरनेशनल इन्विटेशन मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ भारत चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनमरी दा सरुक यारुबा मणिपुर की सानरोय हुंफुनिपाना तुवान कैटेगरी दा मेडल लौरकले मसिगी मनुंगदा सनागी तकमान कुंठामातोय लुपागी कुलुमदोय अमसुंग सेंजेंगी 3 याउदी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की न्यूयॉर्क की नसौ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दा सानकीबा मैच दा भारत अमेरिका बो विकेट 3 माइथीबा पीखी अरुबेटा मरुइबा पाउ मुखन्ना जिरीबाम जिला दा मखाताना पामदबा थौदोक थोक्तनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मिकुप नाहुम सिंगना लेदी टेक्नोपल जिला की मोरे पुलिस स्टेशन की मनुक्सना लेबा जवाहर नवोदय विद्यालय ngarang nubidag sakangdaba singna mai thadoklamle बीजेपी लुचिंगबा पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ओइना ngasi वाचक लोखरे अमिशु 19 सुबह लोकसभा की अहानबा मिफम था 19 तकी होरगनी पाउलोजरे।